Nyuma ya utarani bwa erekeria bamajani gutwira igoro na aru arimi ni bethirite bakiringa kura iji kienda utara bara bakwenda babatongeria na nandi kiria kirio ni utari bwa kura aria utari bubu bwitite na mbere gutarwa kiri ituone mwanya mwanya kagitene gakatugwatana na mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki uria wambite kambi ntere cia Kithongo kienda atwirora gugwita na mbere. Muthuri kithano kumbigwa kanyaga kani gako. Ni bwega sana betting kugwata ndiaja imwe kwemwe endene ya Githongo Tea Factory atumbite kutha tukiamba kambi muthenya naro nyuma kutha tuthiurungite iduo mwanya mwanya ikana ntikwe narua nirio Githongo Tea Factory na mona factory ingi tia mantu jege majani chikuringa kura nyuma muthenya jwe goro IBC kwithirwa ikiuga githurano bietwe bikithika muthenya narua na itumbe kutha tugita ntere mwanya mwanya kuna inya kithura bakugite narua ithurano bikambia the mucherukiri kuituo bimwe bimekutwa bicherero indi amabu kura cionthe cionthe kwikinya nanto beta na mbere kwithwa bakiringa kura na nandi process ira kana mutaratara rute na mbere ni mutatara kutha cietaro indi amona bubu nyuma twete tuo mwanya mwanya akwina antu bara bombete kuona ushindani indi aja nandi ne kura cionthe ikethirwa achikire toni kenda bara bombete kutha bakiona ushindani abethirwe bakinenkerwa certificate ciao maybe bombe kwithwa nkerania na bamwe pamwe abara bombete kutha bakiona ushindani bubu adikana bamwe ni bara parari erekeria kana directors ibombete kutha bechoka kaire nkiambire na urora ari mukarigite ndikumenya twa getana mbere kwithwa mukarigite mbere ma ankwire congratulations twamina rito ryaku na urachoka kura rutere rwiko betawa Karania Twikiara ndirachoka kura lwa katheri na inko chokeria arimia kwa muno nkatho ni untubonchokia kenda tumba kwendeleza ngugiji ya majani yato tukwambiria kenda tumba kuchokia mbeca kiria arimi bwega nonto iyo juju mweto wetu maybe itobia ku bio kai bingana naomba kuona kitobia kura chiomba kwitate ngokani na itobia tatu kimwendo na 331 kingi dona 122 na kingi dona 185 total 638 maybe kento kiambere kira kirona ni bure muthenya jwe goro ibwete buitarishite muno kwitana mena kura indi itirombere kwithirwa bwiringa maybe kuuma kwithirwa bukira kama ithurano na mianga ko kimitaratara yao ibwega igoro arimi babumirite sainti narua babarete kuringa kura nonto babumirite nyana Nairobi babare maga beja lakini nyumore guchinja bamwethe and to go batiringira kura lakini mitaratara ni bukari mzuri ira bathithirie na in the future IBC tondo miratiri ya thithia kira kiatho eka make sure kira kiatho ku everything is ready kende teka cause nyumora jeura cause regoro on so many farmers batiringira kura. Thank you. Maybe tugita kio baire berema kona ni odhibo bweru bora mbiko kwa tonya ki ndene Kithongo wambira rieto ryaku na urachoka kura nde na umbere kuona kura nde ibo bwega mbere oni mbita wa Bishop Richard Gikunda Kimaita kumairia Miriga Meru oni inindira the sitting director wa Kithongo karite factory for some time and naru anguchokia nkatho kimwathani nondu bagomba another chance kuendelea gutungata arimi betu ba majani in the Kithongo area na Bagrishe Miriga Meru area ithurano bietu naru twatinda bwega area ya Gantune tukari na polling station ya Gantune na area ya Gantune ngomba kuona kura 95 kuma kirire kuringi about 160 144 na kuja area hiki banda kingi wakati polling station yengi kya Miriro GG 07 na kungomba kuona kura magana jairi na mirongo iri na emwe kirire chonde kuringi gituone kiu na ndedra ndemushindi ora kuonete 316 votes ndene area yu ya Miriga Meru na nguchokia nkatho mbere buru nkuga batwi tuli directors barato athurwa this is another opportunity kana ikanya kange twaye waga gwitira arimi ngugi kako make sure mbecha chiguchoka mu mukone jwa murimi na factory yao tukumenyera bwega. Thank you.
maybe inkona kwena mwerekerio ngi machabu gutarante kumyatha utamenya mwangera nandi ikuringana ogwatite bibi no thore uratwaga kura gituone kana rutere rwiku kiri Kithongo Tea Factory iwega wani beto akithiji mungania ndongamirite area gwetwa hapa Katheri ngachokera mwathani katho no ntuma kwitwa muthenya na rwito mbere kwitwa twenda kura kinya kethe kura na kiangaratana kidogo muthenya jwegoro indo the same arimi bombere kuma na baringa kura ura kuri tiga baka ibara barombere gucoka ngugine woni ngwatere 206 votes against my opponent na 166 na arimi diwa kwa satisfied na ule iturano bietere na twacokere kinya MBC ndo bakwitwa ba conducted free fair and credible elections maybe no ntopoiko kagita kabombo choka imbi monopo kwenda kona age kitinche Kithongo iwega batu kintu kirato kiambere interest yetu ikona murimi akogwata mboje igucoka mukone jwawe tukinyia cost factory yeje kenda cost mboje okera murimi but secondary batu twina merandi emerito aja ndene factory yetu including orthodox line reto gwaka na kinya the other hydropower project twina cio ongoing na itokwirigira very soon ikomba kwethura ikirika na murimi agafaidika onze uya sima imbeche nyingi mono ira ichombo chokera murimi watika tutumira Kenya Power and Raising Company Limited. Thank you so much. Maybe tukiarandia na urorari munini omukarigiti bwana Mumbabu tukiaria na ugamthaji wegoro nurari mtu mungendu sana no ntubwa uraki turano kiturombe kuthithika mthaji na aru okayaga ambuge na aru wa woni bita wa Francis Mumbabu Kanata na pumite loa Kithongo kumegoro indra complainire non tupwa murimi wikwa kienine akarega kuringa kura na umete kuraja akauma Nairobi akauma Isiolo akauma all over the country ende kura gwatwika itaringwa uria arendete ya positive no mwanka the following day na wikia kithurano na arua still it was a cost ke murimi na kiriba atwike yoni kirang buga bombo chokankado na arua kiraje tumerinya ke very successful atokali na security ba bega itokali na ntuba IBC the observer the IBC alingiria ba IBC they were very nice na they were very kind no ntote mwekorore jau mwekoro kanya mtoto uchumba engwa bata mwenga so tana pia ndemwe yukali 65% ya kibanda kengeta kengegya karogwa yukali ya roda 70% negoro kureri ngwere do 90%. So my concern ni ati next time utirio kwa twikati murimi ntukwira ya erwa iria kuringwa utwike tiringwa that one is not acceptable. Okay yata Kithongo no ntunyari mungu ka very worried de kuona ntu kwa twika na ndento batikuoneka bamwe bakuringa iro bakogwa beja kabara gekweja no wateka across the board kuzumu kweli majanine antu bara iku these are elderly people na mtu uria ena biashara na ena njewe. How do you tell somebody au Nairobi ajali ingekura Meru na nje watigete na ina mukuru kana ina mwekuru achoke aspect for 2 days here kuibangenya ba umire ntore na aje huju nyomba chaicha leo imoto ala lodging 2 days, who is going to pay for that? Maybe kiura kira na kagita kanto bakwariri manto jegi mbembe na kuringa na ugo mbira nto barama majani na nto bakuru ni atapoka dije kende nyambe mbiti tonya majani na betha be kunika ni mbeche cha majani kira kiutethetia karikira ya tedia ni ati ito ni kile majani to 200 plants kwa wantu baba ingi ni urana mba itara umachionda ibagitari baba ingi so many lakini batio karibu tonya ndene ballot paper no nto imwira de 2 months ago a month ago na itiromba kugeta atia so bewe mbede baba ingi bena namba kwe mtu na majani jake dengiriye mwe nari na badato na kwenda kubakitira 200 206 na ati kuna 400 na kadro very comfortable in ratio 700 kutabu jada. Thank you. Rutero wako I'm happy non to opponent yakwa oni kura chako chionde ukai na 469 number 2 kwa ukadi na just 86 number 3 ukanya 67 so ina combination yao it's just around 150. Thank you vipi keneke tukiomba kuraniria na ora umbeta kwethwa gitonya kagita kaka mbibi uketho kijeja nikenda utwire rieto ryaku na umite ku ingutikia ugo ni wothuri uri mwerekerio mweru kiri Kithongo Tea Factory turi ryaku na uratwaga kura ku. Yes mwega rieto ryaku mbeta Moses Kimathi Muketha umite Kithiro na electoral area
na inkuga ibwega kimurungu no twa opportunity mpombira kwa wane alimba kithirone banengera ushindi ibendo ikura na challenge ene na monera tu experience ra jale goro kwithwa tutindite throughout the day tweterete turinga kura mbati kwa na challenge tutaringire irali na sare nene mono ntu bantu bara umite kulaja particularly nyaja ondirali na ntu bara umite all the way from Ahero Kisumu kwina challenge kadu lakini no kambu ibwega kimurungu no ntu kwa opportunity mpumbira kuona ya ushinda gikithirone na ndawini na 3 polling stations ndomba kwithira ndina kura ingi kurukia opponent ura to ushinda nanwe. Yes, maybe mwerekerio ko kamera kenda kuthagitegera kona kura no chite na mbere itigikinya ogete kuthagitegera uterora no kona kura no chite na mbere ikwitwa itigikinya na termo nyamanene ne county mbere ikwithurete kwina factory mwanya waire chite achikithithia ithura no mthira narua na mpumi ni chite na mbere itigikinya ara ni urotongeretie mandu jegi ithura no bibi ara ndenegete Kithongo tea factory kana gokai na kunduko kuthurwa ituo 10 bina antu 16 bagitwaga kura ici na mwankira nandi abarapa mabo metho kuthaba kiono ushindani ni bakinyite aja maybe nketho wangi gucokia kigwebeti nikenda wita na mbere na tukotha tukumenyithia ura mpumi kwitwa ikie kinyaja ndene Kithongo tea factory na ntere mwanya ndene ya kaunti ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi na Nteringi cha Kenya.